por basna Registrar Council. Kidukat jangka North Eastern Hill University Students Union but KHASI Students Union Nehu unit kila be jubor yu Registrar Colonel retired Omkar Singh na phalau ka school ba Nehu hadian bulawan rung bore sha office rekam klem na pentip shwa u president ka Nehusu samla sandi soton ula batai ba kila yo jingtip halor ga jingwan using bat kila lap ba wat u vice chancellor in charge u professor N Saha shim la yo jingtip halor ka ne ka jingwan pai jang u samla soton ula ben rap ru ba ka ne kam de ka sen ka baningkong ba u register ula wan sha campus klem na pentip shwa Kuma itu pi mana kasi new register ulawan yuk pecat ke university. Tengok kunci ong hi pi yang tong mana kasi ulawan yuk pecat ke university. Leh kini studi ulawan. But dia kata kami semula pentip inu. Dia nak kalian kejungi mana yang layak tak jingtip wan yuk pecat new register ke university. Nak kalian kejungi mar nilai lom ni kita kat juga Nehusu buat kumjuk ke KSU. But nilai wan ke administration. Hak bang nilai Khang Tala nak ke administration. Kumnu tahu beri bahawa mudwan hakani universiti hendak kami semula pentip ke nunggu ke jing pentip bahawa kena kalian jungi anda beladap Khang ini ke administration nilai pat caga ke kota ke jungu hakabang nilai EU bahawa dong lum kita kitar buat kumjuk kita file kita dokumen bahawa dan kam. Kasenjuk